Kementerian Pertahanan Rusia merilis rekaman momen awak pesawat tanpa awak FPV dari Divisi Lintas Udara Tula ke-106 menghancurkan peralatan tempur Angkatan Bersenjata Ukraina di daerah perbatasan wilayah Kursk. Rekaman momen serangannya diunggah di Telegram pada Rabu 26 Februari 2025. Operator drone mengidentifikasi senjata artileri yang disamarkan dan menghancurkan tank Ukraina yang sebelumnya berupaya menyerang posisi pasukan Rusia. Belum diketahui total korban jiwa maupun yang terluka dalam serangan ini. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Дрон на оптового огня готовится достаточно быстро, в районе 4-6 минут. Непосредственно его самое главное преимущество — это боится перед рыбом, с рыбой не страшен, поливает часть лежит вперед, 2,5 килограмма, дрон очень хороший, качество картинки конкурирует с цифровым дроном. Точность оптового окна, можно залететь в окно, можно залететь в дверь автомобиля и так далее. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.